Знову всіх вітаю, брати і сестри на моїм каналі. Знову я в ефірі з вами. Десь на хвилинку-полтори. Я докрочу до села Азіна, Полоцкий район. І я стою просто у озері Белое. Як вы уже могли прикметить, что это озеро называется белым, потому что оно вельми прозрыстое, як скло, як той самий скляний слоїк, у яким усе добре видно. Это, до речі, такое вельми популярное место летнего отпочинку. По-перше, озеро доволі буйное. По-другое, в этом озере сапраўды чистая прозрыстая вода. Раней тут нават ракі вадзіліся. Я не ведаю, ці ёсць яны тут цяпер. Вось, але озеро вельмі чистае, буйное. Тут 10 пляжаў, ёсць на пракат чаўны, нават невялікая яхта тут таксама ўлетку ходзіць. І сюды прыязджаюць на адпачынак людзі з усяго Полоцка, з усяго Новополоцку. Тут людзі адпачываюць такой і плаваюць у такой чыстай вадзе. Ну і рыбу тут таксама вудзяць. О, снежок пачынаецца. Круто. Паціху такі снег набягае. О, над возером ужо. Як дымка такая. Ту камеру не вельмі видно, але ўжо паціху снег. О, снежок пайшоў. Я засняў той самы момант, калі пачынаецца снег.